Yelak ba laibu moilanda anmai hayanga hadoba video kaya pona yabu ngawlan awang na charam nang. Hadoma tuman moilan kanjinglak ane tai tabu phai ngolak chine video cha tang me ngaw ihuwa tai bu chine hadoba video pongtam bu ngonang. Tani news me ane alau social media me viral na myang bu video me naw si chai naw ya jare set bu moilana ngenang. Chai bu ngawlan hisa me hadaw video me ngi bu naw ya a tuman north east kata se inang. Hapuya au hipa state mabu hadawa apong maya mantau. Ane yada satbua alau mi mainland India kata se ngona. Hadaw ti helabua tenyi amidaban mengai bungonang. Chai bu ngawlan hisame hadaw nausia Galaxy Spar igema malis ling butukan se chai ha molan singlak chine. Ia hadaw tukan nokpu ne ngoyang buyang. Hayanga hadaw north east nawya phayo business partner ne mengyang ngopu se ia janang. Ini sayang salon dukan jauh pengonang se inang. Tani hado north east nawya imni pu dukan me dwelling bu nawya jare tibu yang. Hake tibu jine hado nawsia hangne tibu si iyang satbu hado ba video ngonang. Tuman moilan ngebu me simbai tianya boy hado ba ngawya jabe nawya re satbu moilane hado ba video mengena. Hake ti hela bu jiang me north east nawya Police te complain payang ki se inang. Ane police lan payang hadaw nausi mosin se minbua poyang ngonang se ibung awlan janang. Sa anyene konyak nawe nausilan alau mi kadong me ngopu ma ngonang. Taukai hadaw gibu juhewan amyang yahaulak chine yop pu dokte hyang bu ngalan pai tai ngawa ngolak chine idam nang ane mi kadong me ngopu konyak chilalano yoi pai hakibu yadu sawyamai bu yahaulak chine kanding bupai ane yope kham bupai ngolak chine hadoba video kaya moilan de nan phang damnang laibu moilan de menyong phanang.